Mwuka wera manuka mu gihugu cy'u Rwanda, manuka mu bihugu by'abaturanyi. Rabata ya bosete, ramakata ya baba, rema ya masata. Ndabohoza akazi kawe, umwuka w'inyatsi bakoherereje ndawusenya mu izina rya Yesu. Ndamagara imbaraga z'Imana, ibiguteye nibikurekure, ibiri mu nda yawe bikurekure, ayo marozi nakurekure, ibiri mu mutwe wawe bikurekure, diabete nikurekure, kanseri nikurekure, umuvuduko nukurekure, wangwara wenda gusenya. Ayayayayayaya, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, urahiye dayimoni, ramamata ya mama, urahiye dayimoni, ibiri mu nda yawe birakurekura, ibigendagenda amaguru yawe birakurekura, uwo mutwe urakurekura, uwo muvuduko urakurekura, iyo kanseri irakurekura, ibituma utabyara birakurekura, ayo marozi arava mu nda yawe, ibyatangiriye diplome yawe birayirekura mu izina rya Yesu. Ndabona amarozi ava mu nda yawe, ibigendagenda mu mugongo bivemo, ibigendagenda amaguru yawe bivemo, ibituma abana bawe batavuga birekure, ibigendagenda muri diplome yawe, uradeprose ukabura akazi, nonaha ndabohoza diplome yawe. Komeza usenga Imana, bohoza visa yawe, bohoza urugendo rwawe, bohoza business yawe, imanza zawe, Imana igaragare. Abadayimoni ntabwo bicaye, Satani arimo arahaguruka. Nawe senga ubwire Satani ngo have. Satani yakubabaje kenshi, Satani yakurijije kenshi, uyu mwanya ararekura. Ndabona abantu bagiye kubohoka, ndabona abantu bagiye kubohoka, ndabona ingwara ziva mu bantu, ndabona ingwara ziva mu bantu, ndabona akazi kawe kagaruka, ndabona umugabo wawe agaruka, ibyo bakoze barakurekura. Ibituma utabyara byirukane, umurozi wakuroze narekura inda yawe, ugomba kubyara nk'abandi, ugomba guheka nk'abandi, uwo mutwe wawe nukurekure. Hamagara imbaraga z'Imana, hamagara gukora kw'Imana, hamagara imbaraga z'Imana. Akazi kawe nikagaruke, ugomba kubyara nk'abandi, umugabo wawe agomba kubohoka. Amarira urarurira arahagije, hamagara imbaraga z'Imana. Iyo kanseri kuveho, iyo diabete kuveho, uwo mutwe nukurekure mu izina rya Yesu Kristo. Hamagara imbaraga z'Imana, reka akazi kawe kaboneke, reka ibyawe biboneke, amafaranga yawe abone. Turasengera ingwara zananiranye, ndekuzikize guhera uyu mwanya. Turasengera abadukurikiranye, iyo mbaraga iri mu mutwe wawe nivemo, ibyo bigendagenda mu nda yawe nibivemo, ibyo bigendagenda amaguru yawe nibivemo, ibyo bigutwika nibikurekure, ibyo byazitiye akazi kawe. Rebokete yaba Mwami Yesu ngera utwibuke, imbaraga zawe niziganze, niziganze mu babyeyi, niziganze mu bamama. Senga imigozi kuziritse, senga ubohoza akazi kawe, senga ubohoza umuryango wawe, senga ibiri mu nda yawe bivemo, sengera abana bawe, sengera umuryango uvukamo. Mana ni wowe utanga urubyaro. Abari mu kazi kawe bakavemo, abari muri business bayivemo. Hamagara imbaraga z'Imana, ndabona ingwara zikira, ndabona ibikuzirika birekura. Mushakisha Imana, igihe tugezemo Imana izahagarana n'abubasha Imana. Igihe tugiye kwinjiramo bikeneye umuntu ufite amavuta n'amasezerano y'umwuka wera. Mubwire ngo ukeneye gutunga umwuka wera, nicyo gihe tugiye kwinjiramo gusa. Tugiye kwinjira mu gihe uzajya ubwira umuntu uti mbwira ukuntu Imana ivuza, akubwira ati nanjye mperuka kuyumva muri 80. Uzumbwira uti profete nsengera uko Imana ivuga numve, kubwire nti nanjye ntikivuga, ibintu byarakomeye. Bene data, mutunge umwuka wera. Umwuka wera w'Imana agutambutsa aho abantu badashobora kugutambutsa. Mwuka wera
Abantu barakuroga Imana ikakubwira ngo humura ntacyo bizagutwara. Kavuga uti nubwo mugurishije isambu ngo munyike Imana ndabizi neza kwizandinda. Ukeneye gutunga umwuka wera. Kajya kudepoza Imana ikubwiye ngo nzaguha akazi. Nta kintu kijyo. Abantu bari hano bafite amasezerano y'Imana tuyihe icyubahiro. Kandi reka mbabwire mwihangane iby'Imana ntabwo ari ukuza ngo tuyore. Umugisha w'Imana upfunyitse mu mahwa kandi kuwukuramo n'ugushinyiriza. Ntabwo iby'Imana ari ukuza ngo twafashe oya da ntibivamo. Narababwiye ngo iby'Imana ni imvange kandi biryoha bivanze. Ko bimeze kwa Yesu biryoha bivanze. Murareba izindabo ebyiri baguhitishijemo ururabo watwara muri zino uruhe watwara si watwara zino cyangwa watwara no ruri hasi? Kubera iki watwara izi? Turimo tubara twiza ntituvanze se? Siyo mpamvu turyoshe. Gira uwo muntu muri Kongo meranje y'ibibazo n'ibisubiza imbere y'Imana birayiryohera. Birayiryohera kuri wo. Iyo uje imbere y'Imana uri kuni ubwira Imana ngo Mana waranyibagiwe. Mu gitondo ukavuga ngo nabonye amaboko y'Imana. Burya Imana birayishimisha. Gira uwo muntu muri Kongo aho Imana yagushize irahazi nta n'uzahagukura uretse yonyine. Umusozi Imana yagushizeho mubishiremo mwa. Umusozi Imana yagushizeho irawuzi. Nta n'umuntu ushobora kugukuraho uretse Imana. Iyo umuntu ahagaze mu kigeragezo, hari ikigeragezo uhagararamo ukigwanaho wenyine gusa. Ariko ikibazo nibo bari bagifite. Hari igihe uhagarara mu kibazo abantu bakakwereka ko muri kumwe, bagera hirya akaba aribo baje kugutarama bakavuga ngo reka kumve kamwari, ariko Yesu ujya arimo arabireba. Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone yoyo tuhimbaze izina ryawe. Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone tuhimbaze izina ryawe. Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe. Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe. Data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe. Data
wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone ndabona indwara zikira duhimba data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimba data wo mw'ijuru rambura ukuboko kwawe maze tukubone duhimbaze izina ryawe katuzamurira Imana icyubahiro dutele haleluya twongere dutele haleluya